Sini ST.Thomas believers and church abur kami Siklirok lokhat kami maksudnya Philemon sinora Christmas kendo tubuh kai Christmas meeting na bagai mulai kepal tahap angsi aneh sajurai mate krisis berlobo 2019 Christmas ni kakaham baik ini sih Yapharlaikha omah kami dokter sini hasil Siklirok kakaham Yapharlaikha no kaham tongbai Christmas kaham kepalai. God bless you. Appreciate you. Ini sen youth ni sini believers ST.Thomas believers atau believers as ni sen so pal sen Siklirok aja pal kai sen hamaria sakate sen